السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ഈ ആയത്താനിത്ത ചന്തി ദുആ സയ്യിദന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബയാൻ وبدا چیزی گپ و قصه و حقائق کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہما خبراں ہوتی قوم دیما بیان فرمائی بحیث دنیائے تہا گمراہ بوگو کانی ہو گمراہ بوتگی نانی رندہ کا بگے تمام خبر دیما کھائے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گوتی قوما ای خبر حال پیسرا ہم بیان بوتتا تو سورہ صافات ہم چیزی بابتا کہتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ مقصد ہر جا و مقام ہے عبرتن توجہ و دلگوش دے گین تک چا ذہنان تہا خبر در میں آیا، ذہنان تہا خبر برقرار ببن تو ہمیں لین و ہمیں راہ ہمیشہ انسانانی دل تہا برقرار بھی او دا مشمدی وستگین آیت تہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کرتگت کہ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، من ایک اختیاری و تو طاقتی بده و من گونه که مردم همراه کن. نجی فرمانه که واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم الله واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دیم ترب آیت انتہا پدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیم ترب مناظرہ بیان فرمائیں اے اللہ وقتی کہ تو منا اختیاری و حکمی داد کے من اعلان کو فإنهم عدو لی، من یک اعلانی کو کہ من نشمے دشمنوں نشمے معبودانی دشمنوں ما ایشانی معبودانے کہ وہ تی دشمن لے کے تنوی کجا منی دوست با نون چی بکن یا ربی وجعل لی لسان صدق، من یک صاف و پاک و راست زبانی بدے کہ منی خبر محکم ببیت، صاف ببیت، راست ببیت و ہنچو ببیت کہ منی خبر و مردمانی دلیتا ہمیں امت و مردمانی تہا ہمیں کہ ای دور زمانے کے منی مردمان پیتو پیرو کشو شتا گا بلے ہمیں کہ ہستا اشانی تہا من ایک شر زبانی بدے ہما زبان تہا اثر بھی کہ راست گوئی دے دروگیں زبان اثر دور دات نک ہم شو فرما کہ لسان صدق راست و صافین زبان اور ای بیت دنیا تہا لسان صدق دنیا تہا واجعلنی من ورثة جنة النعیم یا رب العالمین جنت النعیم ہے چا دائم نعمتیں جنت وارثاں بکا منا من جنت وارثاں یکی ببا پتہ ہمیں حالت تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ تی مشرکین پتے بابتا ہم چا اللہ اور معذرت و مغفرت لوٹی واغفر لأبی، یا اللہ میری پتے یا اللہ میری پتے مغفرت بکا میری پتا ببخش انہو کان من الضالین، میری پتا یا اللہ ببخش میری پت گمراہ ہے نزان راہی گار کرتا بیچارہ گا پیشو کے بوت دارے بوت سہرے بوت نکرے بوت لچے و گلے بوت ہر پہ میں جوڑ کن دنت مردمانا یہ گمراہی نہیں چاہیے
यकिन रब इबादत बदला इकार व आहम अबुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम पित हम आप इंसान के नबी यानी पिते मसन तदाद अम्बिया अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में नस्ल आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयदना इस्माइल ज़बीह नस्ल बच्चे देखिए क्या बशकत ये उम्मतारा गुशक मिल्लत अबीकुम इब्राहिम ये इस्लाम के शुमारा गोनीश में बम पीरोक इब्राहिम अलैहिस्सलाम राह बंदे दुनिया यमना ये अता बफरमा के वग़फ़िर ले अबी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन और आखिरत एक वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम और नक़दे ए अर्ज़ या अल्लाह वग़फ़िर ले अबी इन्नहु कान मिनज़ ज़ालिमीन पिता